reka ngusubize komeze neza nshuti mukunzi udahwema gukurikira ibiganiro byose byiza byuje ubwenge n'ubuhanga bya MK TV show ngeritwe Dikelodi. Reka tubane muri iyi nkuru igiye kugaruka kuri byinshi ku cyorezo cya Hanta virus kirimo gutera abantu benshi cyane ubwoba. Bamwe bati cyageze mu Rwanda, abandi nabo ntabwo bafite amakuru yuzuye, abandi nabo bati mu gihugu cya Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo cyorezo cyagezeyo. Hanyuma ngiye ikibazo ndimo kwibaza, nawe urimo kwibaza, ndimo kwibaza nti ese icyorezo cya Hanta virus cyazasubizaho gahunda ya guma mu rugo nk'iyo muri COVID-19? Ngiki kibazo. Hanyuma rero ubwoba bukomeje kwiyongera mu bihugu bitandukanye nyuma y'aho ubwato bw'ubukerarugendo bwa MV Honeyas bwagaragayemo icyorezo cya Hanta virus kimaze guhitana abantu batatu, mu gihe abandi bane bajyanwe kwa muganga kugira ngo bitabweho byihuse. Ese ubundi Hanta virus tugomba kwihangayikira ku kigero kingana gute? Hanyuma rero ubu bwato bwagurutse muri Argentine mu kwezi gushize butwaye ba mukerarugendo baturutse hirya no hino ku isi. Kuri ubu rero inzego z'ubuzima mpuzamahanga zatangiye igikorwa gikomeye cyo gukurikirana abantu bose bashobora kuba barahuye n'iki cyorezo, cyane cyane abamaze gusubira mu gihugu cyabo kirimo Ubwongereza, Afurika y'Epfo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuholandi n'Ubusuwisi. Ibihugu byombi bikaba ari byo aba bantu bari batuyemo cyangwa se bagiyemo, abari bari muri ubu bwato bwagaragayemo iki cyorezo cya mbere, cyangwa se 0% yagaragayemo, cyangwa se uwarwaye cyangwa se wanduye iki cyorezo bwa mbere. Hanyuma rero ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryihanganisha imiryango y'ababuze ababo, ariko rero rinagaragaza ko abaturage badakwiye kugira ubwoba bukabije, kuko nyine ngo icyari icyorezo kidakwirakwira nka COVID-19 cyangwa se ibicurane. Dr Maria Van Kerkhove muri OMS yavuze ati iki si icyorezo cya COVID kandi uburyo cyandura buratandukanye cyane rwose. Hanyuma rero amakuru yatangajwe agaragaza ko abantu 8 bamaze kugaragaraho ibimenyetso bya Hanta virus, barimo 3 bamaze kwemezwa n'ibizamini ndetse abandi 5 bo barakekwaho kuyandura. Abahanga bavuga ko Hanta virus ikunze guturuka ku mbeba cyangwa se izindi nyamaswa nto, aho umuntu ashobora kuyandura ahumeka umwuka wandujwe n'inkari, amacandwe cyangwa se imyanda yazo. Gusa ubwoko bwa Andes bwagaragaye kuri ubu bwato bushobora no kwandurira hagati y'abantu igihe bagiranye umubano wa hafi n'igihe kirekire. Bivuga ko rero bamwe mu bari muri ubu bwato basuraga ahantu hitaruye hari inyamaswa nyinshi cyane zo mu gasozi. Ibi bishoboka ko ariho iyi virusi yaba yaraturutse mbere yo gukwirakwira hagati mu bagenzi. Hanyuma rero umugore w'umuholandi yamaze gupfa nyuma yo kuva muri ubu bwato ku kirwa cya St Helena. Bivuga ko yarasangiye icyumba n'umugabo we wapfiriye muri ubu bwato ku itariki 11 Mata 2026. Abashinzwe ubuzima mu Bwongereza batangaje ko abongereza bose bari muri uru rugendo bashobora gusabwa kwigunga cyangwa se gushyirwa mu kato iminsi 45 mu rwego rwo kwirinda ko habaho ubwandu bushya. Professor Robin May wo mu kigo cya UKHSA yavuze ko ibikorwa byo gushakisha abantu bahuye n'iki cyorezo birimo gukorwa ku rwego rwo hejuru kubera uburemere bw'iki kibazo. Ati rwose ni igikorwa kinini cyane kandi kizakomeza igihe runaka. Nubwo bimeze gutya ariko rero inzego z'ubuzima zivuga ko abaturage basanzwe badafite aho bahuriye n'ubu bwato bafite ibyago bike cyane byo kwandura. Ibimenyetso bya Hanta virus birimo umuriro, umunaniro, kubabara imikaya, kubura umwuka, kuribwa mu nda, isesemi no gucibwamo. Kugeza ubu rero nta muti wihariye wayo wari waboneka, ariko rero kuvurwa hakiri kare bishobora gufasha umurwayi gukira. Kuri ubu rero ubwato bwa MV Honeyas buri hafi y'ibirwa bya Canary muri Espagne. Abagenzi n'abakozi basigaye bari gukomeza kwitabwaho, abasigayemo mbere yo gusubizwa mu bihugu bakomokamo. Hanyuma rero reka ninjire muri inkuru tuvuge akanako kandi kuva ku itangiro kugeza aho bigeze aka kanya. Umugenzi wa mbere wagaragaye iyi virusi nuvuga ngo ni umugabo w'imyaka 70 ukomoka mu Buholandi. Uyu mugabo yamaze kwitaba Imana, ubu ngubu ntabwo akiriho. Ni umuntu wa mbere wishwe n'indwara muri ubu bwato. Uyu bamwita 0% mu rurimi rw'icyongereza. Hanyuma wa kabiri ni umugore nk'uko nari nabikomojeho, akomoka mu Buholandi, akaba yarapfuye agize imyaka 69. Uyu mugore w'umudage w'imyaka 80 nawe yamaze gupfa kugeza aka kanya. Abandi bantu babiri nabo barimo umuganga wavuraga muri ubu bwato ndetse n'undi wari umwungirije, aba nabo bararwaye, bararembye cyane, bari mu bitaro. Hanyuma umwe muri bo ararembye cyane ku buryo yashyizwe mu byuma bimwongerera umwuka, bivuze ngo umunsi isaha ku isaha yapfa. Hanyuma abandi barwayi bo ntabwo bagaragaza ibimenyetso cyane. Inkomoko y'indwara iracyari gukorwa ubushakashatsi, gusa hakekwa cyane ni mu gace ka Ushuaia muri Argentine. Nuvanga aka gace kari muri Amerika y'Amajyepfo, dore yuko ubwo iyo mvuze muri Amerika y'Amajyepfo kari mu gice cy'Amajyepfo, ariko nanone muri Amerika y'Amajyepfo. Nuvuga ngo niwo mujyi wa mbere uhingukira ukimara kuva muri iyi nyanja. Uyu mujyi rero
ubwato bwa MV Ondius cyangwa se bwabo tumaze kubwira niho hantu hambere bwahingukiye ubu bwato. Hanyuma rero uyu mujyi ikintu cyariye kuri wo niho hantu hambere haba imbeba nyinshi cyane. Nicyo kintu cya mbere uyu mujyi uzwiho. No kuvuga ngo rero imbeba zihari zifite imirizo miremire cyane n'intoya cyane zitwa oligorhizomys, amazina nyine nk'ayo ngayo. Izi mbeba n'ahandi hantu ziba ku isi uretse muri aya majyepfo y'Amerika y'Epfo. Zigira umwihariko udasanzwe wo kubana na virusi ya antivirus cyangwa se Hanta virus. Nuvuga ngo ni umuryango wa virusi ziba mu mbeba. Nuvuga ngo nk'uko coronavirus murabizi igiye ifite imiryango igiye itandukanye, igira amoko agiye atandukanye, iyi nayo niko imeze, igiye ifite izindi virusi zitwa gutyo. Iyi virusi rero ifite virusi zigera kuri 38. Izi virusi zose izigera kuri 24 zafata abantu. Izi virusi zafata abantu, imwe muri zo niyo abantu bashobora guhererekanya mu buryo bwihuse cyane, yitwa Andes strain. Iyi Andes nk'uko nagiye mbigarukaho ni izina ry'uruhererekane rw'imisozi iherereye mu majyepfo y'Amerika y'Epfo. Iri zina niryo ryawe iyi virusi kuko iboneka muri za mbeba twakubwiraga mu kanya, oligorhizomys, ziboneka muri kino gice cyonyine nakubwiye cy'amajyepfo. Iyi virusi rero niyo aba bantu barimo kugenda bandura. Iyi virusi irimo kwitirirwa umuryango mugari wa virusi ibonekamo wa Hanta virus nk'uko byahoze bigenda kuri coronavirus. Nuvuga ngo Andes virus ni virusi iba mu nkari ndetse n'amahurunguru ya zambe bazihariye nakomeje kugenda nkubwira. Nuvuga ngo izi mbeba zashyize umwanda wazo cyangwa se aho ziherereye umwanda wazo nyine bitewe n'igihe hamaze, ntacyo byagutwara aka kanya kuko uyu mwanda ntabwo uba wumutse neza. Nuvuga ngo iyo uyu mwanda umaze igihe runaka ukumuka neza urashwanyagurika hanyuma ugahinguka umukungugu. Uyu mukungugu rero uba ukubiyemo ya virusi ya Andes. Iyi virusi rero iba yoroshye cyane kandi ari nto cyane ku buryo uba ushobora kuyihumeka ikinjira mu mubiri wawe direct ikaba yakugiraho ingaruka. Uburyo yinjira mu mubiri nabwo ubwabwo ntabwo bworoshye, bisaba yuko uyu mwanda w'imbeba wahindutse umukungugu uzamuka ukajya mu kirere umuntu akawuhumeka. Iyo igeze mu mubiri ibanza kubuza utunyangingo tw'umubiri gutanga intabaza imenyesha umubiri ko watewe kugira ngo umubiri wohereze abasirikare bo kurwanya iyi virus. Mu gihe cy'icyumweru cyonyine kugera ku byumweru 6 iyi virusi iba ikunze kwihisha mu mubiri ikagenda ikwirakwira hose mu tunyangingo tw'umubiri. Hanyuma umubiri uza kuvumbura ko watewe n'iyi virus yaramaze kuba nyinshi cyane, aho yiganza mu muhogo, mu macandwe, akaba ari naho iva ijya mu wundi muntu. Iyo umubiri uyivumbuye ukoresha imbaraga nyinshi z'umurengera mu kuyirwanya, zikaza kugira ingaruka ku bihaha kuko zituma utwenge dutwara umwuka tugira ikibazo, amaraso n'andi matembabuzi yo mu mubiri agatangira kwinjira mu mubiri ndani. Aha rero guhumeka bikakugora cyane bikarangira upfuye rwose. Ni ukuvuga ngo bikekwa yuko wa muryango w'umuholandi cyangwa se wa musaza na wa mukecuru bishwe n'iyi ndwara bashobora kuba barayanduye muri ubu buryo. Uyu musaza n'uyu mukecuru bavuye mu Buholandi mu kwa 11 mu 2025 bajya gukorera urugendo mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo. Ni urugendo rwari rugamije kwishimira yuko bari baherutse kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni urugendo bateguye igihe kinini cyane ku buryo bari baraguze imodoka yabo yihariye yagombaga kubatwara muri uru rugendo mu mezi arenga 4 bari buze kumara muri uru rugendo muri Amerika y'Epfo bazenguruka ibihugu bigiye bitandukanye. Imodoka baguze ni zimwe abantu bajya bagura bakaziraramo bakazitekeramo, zikaba zifite ubwiherero n'ubwogero byayo, yitwa camping car. Nuvuga ngo muri make umuntu uri muri iyi modoka ntabwo aba akeneye kwishyura hoteli kandi arara hashaka hose aho yumva ashaka. Uyu muryango wasuye ibihugu 3: Argentine, Chile ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Uyu mugabo ntabwo bavuze izina rye gusa ngo yikundiraga kureba inyoni. Ni nacyo kintu cya mbere uyu muryango wari ugamije ujya muri ibi bihugu. Nuvuga ngo mu mpera z'ukwezi kwa 3 muri Amerika y'Epfo haba hatangiye ibihe by'itumba, ari nabwo uyu musaza n'uyu mukecuru bafashe icyemezo cyo kujyana imodoka yabo i Montevideo. Aha ni mu murwa mukuru wa Uruguay, niho bayiparitse hanyuma bafata indege berekeza muri Argentine kugira ngo bazajyanira bwa bwato bwa MV Honduras nakomeje kubwira. Aha muri Argentine bahageze ku itariki 27 z'ukwezi kwa 3, bivuze yuko bari bafite iminsi yo gutembera, bivuze yuko nyine cyane yuko urugendo rwabo rwari gutangira ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 4. Umujyi wa Ushuaia ni inzozi ku bantu bakunda kurebera inyoni rwose. Hari umwihariko w'inyoni, nuvuga ngo inyoni za danje, inyoni ziguruka kurusha izindi, inyoni ndende nziza cyane zose ziboneka muri uyu mujyi. Izi nyoni rero ni nyinshi cyane, ziba ziturukiye muri ya misozi nagiye nkubwira izengurutse iki gice, ari nayo yitiriwe iyi virus. Hafi y'uyu mujyi hari icyo wagiranye n'ikimoteri kijugunwamo imyanda. Iki kimoteri rero nacyo ba mukerarugendo bakunda kukijyamo kuko inyoni ziza kuhahigira ibyo kurya. Birumvikana niba ari mu kimoteri ntabwo habura imbeba. Imbeba ziba ziri hafi aho hose zihuzuye nazo zaje kwishakira ibyo kurya.
kubera ko uyu muryango rero cyangwa se uyu musaza n'uyu mukecuru b'Abaholandi bagendaga bafotora inyoni babonye muri ibi bice, bageze kuri iki kimoteri barahatinda cyane barimo bafotora, bagera nubwo binjira ahantu hadakunze kugerwa n'abantu benshi, bahajya bikurikiriye inyoni. Izi nyoni zabaga zirimo zihiga imbeba n'izindi nyamaswa ntoya. Muri uru rugendo rero rwo gufotora inyoni, bikekwa yuko uyu mugabo n'uyu mukecuru, uyu mugabo yaba ariho yakuye umukungugu waturutse ku mwanda w'imbeba wari urimo ya virusi ya Andes. Ibi byose rero bikaba aribyo byatumye yandura, akaza no kwanduza umugore we, bose bikarangira bitabye Imana. Gusa ibi ntabwo byemejwe, gusa ukurikije aho urugendo yakoze yagiye anyura n'ibindi, abenshi barahuriza kuri iki kimoteri. Ubushakashatsi burimo kwibanda muri iki kimoteri kuko gifite imbeba zihariye zituwemo n'izi virus ya Andes. Dukomeze urugendo rwarakomeje. Ubu bwato bwa Andes buragenda butangiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane. Tariki 5 rero z'uko kwezi nibwo wa mugabo yatangiye kuvuga yuko atameze neza muri ubu bwato. Ubuvuzi bw'ibanze bwarakozwe ariko habura indwara uyu mugabo yabarwaye. Ibimenyetso yari afite byari birimo kuribwa umutwe, kugira umuriro ukabije, kugira diare ndetse no kubabara mu nda ku buryo bukomeye. Ibi byose ni ibimenyetso by'indwara. Mu minsi mike gusa uyu mugabo yatangiye kumererwa nabi cyane, bikomeye cyane, atangira kunanirwa no guhumeka. Uyu mugabo yaje guhabwa akato, hanyuma baguma mu cyumba cyabonyine muri ubu bwato. Muri iki cyumweru ibintu byarushijeho kuba bibi cyane, maze ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane uyu mugabo aza gupfa yitaba Imana, ashyirwa habugenewe muri ubu bwato. Ku mpuzandengo iyi ndwara yishuye umugabo amaze ibyumweru 23 ayanduye. Umugore we yahise asubira mu bandi bantu basanzwe mu bwato, ndetse abenshi baza hafi ye kugira ngo bamuhumurize bamukomeze. Iki gihe rero uyu mugore yari yamaze kwandura iyi ndwara, ubundi ayibakongezamo. Iyi ndwara nakubwiye yuko yandurira mu matembabuzi, gusa yanaca mu mibonano mpuzabitsina. Mu gihe umukecuru yasubiraga mu bantu, nta kimenyetso na kimwe yari afite cy'uko ubuzima bwe bwaba buhagaze nabi, yari ameze neza. Abantu benshi biganjemo abakuze bakomeje kujya bamuba hafi muri ibi bihe yari arimo, kugira ngo ntiyigunge cyane muri ubuzima bushya yari atangiye bwo kuba nta mugabo afite, kandi bikaba ari ibintu bimutunguye agifite iminsi myinshi yo kugenda. Kapiteni w'ubwato nawe yamenyesheje abagenzi bose ko bapfushije umuntu, ariko ababwira yuko ikintu cyamwishe ari urupfu rusanzwe. Kubera ingendo nyinshi yari yarakoze, abenshi bavuze yuko uyu musaza yaba yereshwe n'umunaniro ukabije cyangwa se izabukuru, bikaba byaratumye ibibazo by'ubuzima birimo ikibazo cy'umutima n'ibindi byose bimuhitana. Umwe mu bagenzi bari muri ubu bwato yaganiriye n'ikinyamakuru NPS50, yatangaje yuko kapiteni y'ubwato yabahumirije bikomeye cyane, akababwira yuko rwose abaganga bemeje yuko atari indwara yandura, ahubwo ati ubwato bwacu nta kibazo gifite kuri iyi ngingo. Ati rwose nyuma y'ubu butumwa abagenzi bakomeze gahunda zabo. Bakomeje gahunda zabo, bakira inkuru y'akababaro, barababara ariko birarangira, bakomeza ubuzima bumva yuko ari ibintu bisanzwe rwose. Bakomeje ibikorwa byabo nk'ibisanzwe, bagasangira ibyo kurya bya mu gitondo, ibyo ku manywa n'ibya nimugoroba. Umukecuru yakorewe amusuzuma yose ashoboka muri ubu bwato, agapimwa kenshi cyane kuri uyu munsi, ariko babuze indwara idasanzwe yaba afite yari gutera abantu impungenge. Mu kubura indwara nibyo byatumye abantu benshi baza hafi ye. Imiterere y'ubu bwato nayo yagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma iyi ndwara ikwirakwira vuba. Yari ubwato bushya kuko bwatangiye akazi muri 2019 n'ejo bundi. Ubu bwato rero bukora ingendo ndende, kandi bugakora ingendo ndende zigamije gutembera. Mu nzira bugenda buhagarara ku birwa bito bito, abantu bakava mu bwato bakajya kuri ibyo birwa kureba inyoni, bagasura ibice bigiye bitandukanye. Ubu bwato bufasha abantu gusabana cyane. Imbere muri bwo harimo ibyumba binini cyane bihuriramo abantu benshi, bamwe bafata amafunguro, barimo bareba amazi cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ku rubaraza rwabwo hagiye hagaragara abantu benshi cyane batandukanye mu masaha ya mu gitondo, aya nimugoroba. Tariki 13 n'iya 15 ubu bwato bwagiye ku kirwa cya Taisandarakuna. Iki akaba ari ikirwa cya mbere ku isi kiri kure y'ubutaka, kandi kikaba gituyeho abantu. Iki kirwa rero abantu bavuye mu bwato bakijyaho bamarana na bigihe. Ibi rero byose bikaba ari byo bikekwa yuko baba baragize cyangwa se ibirwa baba bagenda bahagararaho byose byaba byaragiye bigira uruhare. Tukate the story short kugira ngo ntakomeza kuvuga byinshi cyane, kandi ubushakashatsi bugikomeje. Reka iyi nkuru nyisoreza gusa ikintu nakubwira nuko hamaze gupfa batatu. Uyu mukecuru nawe byaje kurangira apfuye, nawe akaba ari muri abo batatu, kuko uyu mukecuru n'umusaza bose barapfuye nyuma yo kwanduzwa n'umugabo we, nawe byaje kurangira yanduye. Ubushakashatsi buracyakomejwe, birakekwa ko iyi virusi yaba yarakomotse muri cya kimoteri nakomeje kugenda ngarukaho, n'ibindi byinshi bitandukanye. Hanyuma rero kora subscribe kuri MK TV show, nge nitwa Edike Lodi. Hanyuma rero nyuma y'iyi nkuru ndaza
kugaruka. Hanyuma rero byaba bibabaje mutureba ariko nimudukore subscribe, muduhe support, dutera imbere ibintu byacu, natwe biduhe courage yo gukomeza kubakorera n'izindi nkuru nyinshi cyane zicukumbuye. Inkuru ninza kubona mwayikunze, mwayirebye, mwateye comment, mwayisharinze, ndaza gukora inkuru yayirambuye ibivuga byose uko bimeze naho bigeze. Nitwe Dikelody, reka dusubire mu nkuru ikurikira.